Oh boy. Yes. And you want to say, "Cause you did a you bet maybe a refuse your bedding come but and you know borders be pet. Pa. Me and Sabia, our boss is Yano. Make can be a handsome cacrebi. A rama bedu. And Admacunya Miche. And a branted and once some dear near Bedema. A rama bedu. Or bar industry mono. Namu Mudada. No, ye. Nanso over 2 me industry no. Fi se na me wona na mpadu. Na ni kuna oware no so. Wo na wo na mpadu. Na mpadu ho. Nti ni kuna oware no na mpadu ehu nipa. No wona ne yewe. Nti na mpadu na ma wo mo ye anwum first one. Me do for that me ni we lie no. O mama kranti ye friend o mama kranti. Ona na yire ne ewurama mpadu o ye police ni no. And almost starting nti nyuma obewura mu a oboy nyina che no or police band and no de be wa ho no na omokoye sa high life we are oboy nyina na nampadu na e support wo mo ye ni nyina o de ba admakunyam che so a admakunyam che yehu ya ne se ayi bia ba ye se ne nyuma babo nti ne nyum ba ye no na owo jari ayi squad na asem no sansem no no wa jari ayinu mu enti nyom no o ga jari gases o vie kwanso jari gases o dabi jari ya me sadam frɛ no jari ai o ba no o former president former president Lawrence na we no ba no no we slim guy ni ade ni ti satam ni jari no ana no bi afrɛ no na me ni nua ba di agoro enti ne ye boban no ni nua ba ko enti ni ye friend jari ana aka ba so na obo nyum no a okobo no wa broche Holland na okobo bo nyum no na nyum no ba hate wo ye kurom ha o say musicians ni sun ko mo hate ya na o ma bo bansan na o ma ye dey o ma nya sika bebre adi wo ho no kre o so aka suoja enti ye nkrofo de kan mo repertoire aso ho a chese ban bia ebo sa nyum no ba bi obi akodu o mo bo so su no mrofo de no a na o de aka ho na nyum ni nyina o masua anim ni akire o ene ne se chese e homre no wantimi an cross wan free eso na ja ho wa ni sika ni bi ti amanfo na de boy ya di hu sika na di entina ma na ka eso na ja ho no se ehu obi ase wo mo so ma na se wo mo ko yeku boys so ba ye obeye ni ku no obo hu ba ya ku be 100 and something ni nyina obi anso sidi Jerry kunu wa mu ye obi ai nipa ni yesa eso anso sidi da so nti wanya sika bia ni wo but abranti anwum we dia me no me am tie me fan say encherry because that time na me promoter me na me do am contract any ade me file ni posters me ye bibia wow nti me di hu sika bia kama ata no abo sa promoter na na ye fe no producer yi dabi producer na ye de all ye we say o di the sika ya nwum no na promoter na de wo ba high group ro wo ba utie obi ka we say me ko we invent event organizer oh okay and esa na o masese na ye ene wo di sika bra yes enti me ye no chere eno na manfo di nim me pa nti se wo bo me din Oboy Siki no a enemafo ne nim me boys no enemafo ne nim me enti na wo dressing na akwa enemafo dressing enti esa wo boda da Santos eno na titifo no obi a wanya me fan se 70 ni ade 80 ni eba no enyina be 60 plus no ebe Dada Santos na eno mbo me Dada Santos ye frame but Oboy Siki yanhwe enwom to ene sinitwa twaka be ne dam eye ntafo bo enjiremu enchiremu ne say first no ane ye no na ye music after drama inti actors ne we no da bi omuti one car kese nua car kese na musicians ni gum na actors ni sugum ye kwa ye nyina ye onu we adamfo adabom wo ye nyina ye we ye pone a bibia ye bom enwum no we tu wie ene we so abaye drama no no mo ho no ma enti ye be ye sa
mfonini de no a ye di gu TV so no ne mutie ne home ne emre ben no de ntia mfa se beye around 8 n'anim waka time omo ye atodu so ne de say no omo ye the concert la no ati say ye tete dama no a sa eno no tete wo ko de a dabi na mfa se 90 ho pa no ena sini no sorry wo akra hadin den 98 ena miracle ne we so secret omo organize ye no omo de call omo de ba kumase ena man twi no ezube wura mu yenhwe abra na misuar kakra no me hu se wobete ampofo agei eba yemfa ne se me fitachment ya se ampofo agei ba dem attachment ya we kire se ampa kuro bia waga na ha no me the ban akoso akoboda wow this na na akra ha se na eketo abi akra nkro me so mu 2 days me the fali process wo kuro we nyina so na eketo abi nkura be ka ho na ye mo na wo be hu se ebeba na ebie board bia ya draw mfoni wo so se de ebe kire ena nwumire yi de eba ba be koso ye sha ase de nante sa ye sha ase no na ye pe obi ne ye fa nso botum kom ka bi na wutima ko nchim si fa nso botum kom ena na ye hai na career si eno esa wo different name bi fansa betum ko esa wo different name bi so ka ne Morris any Austin sakas no enti ye fa obi a wo ye first comedy na ye painting anim ne ade ne na tena ka no soro na omu di konga ne ade na omu bɔ no ka mu ne de wako campaign aba ne ni pa hu enti eno twam no na my be a friend of Micah na okono nwodumase ne ba ne ekomaka ene ya woto dwumi so ni nyina omu sua no ho anwum ni nyina opapa oda na oto brofo nwum eko na to papa na eko no to brofo nwum eko no to brofo nwum ma ne papa ewo ho Jennifer nti omu no asua bibia afri ho no ti papa na eko draw board kesie beye 8 board ya bia mu say no 8 ne modu pa na enya board ketwa sa o edi sinibi drama bi bae near friend with the life of Christ. Okay, bibia so pepe. The life of Christ. Now, Ghana #1 actor, your friend Kojo Stamp. In this Kojo Stamp no, ona no ye Yesu no. Na killers no pa no, abone for no. Eye osu abrobo ya. I told you so no edi mu asemu no. Osu abrobo. Onu kura na Yesu no ha. Adwin wo se waye no ho we obi a ye kokum Yesu no no odi animu ni ade no onu na na ye saade no nti wo mu na de saade ni di ka ba ya obi a so try se obedro side board no bi si ebu nkompoko achi ni de toto nkane sinitwa na ene die hu a ede na wo fi se atochema bibia ka achiri bibia ka achiri ni se wo se ene internet ni ho ano aba no enti nkura no eye omu se omu sua bibi but omu sua hwe fi se tete no se ye bibi sei na obi timi the board no ba e chekura de twa pictures ni de gu we no so wo ko ba bi anipa ni gi ba wo nche obi obohu bia no odi buo kese ene ma wo but o ma mi otifi o papa otifi so ese eyakodwuma enti o ma onye so ene obi ba ya ani edna gina camera nim ni aje ni se ni ayi na utwa ade no wa mre wa anya hwe yi wan kusua bibia wan kuturi tinsa first ni etu tiri wo pesa wo ye acting a yeso otu tiri sa mimi tu mi tiri sa e de ma master akwaboa papa a ne ba kwadwo so ba etu nyum se si e friend akwaboa junior yes onu mi tu mi tiri sa e de ma no na me ofa no so me say to me tinsa e ma no wan hwese kra say na da bi wo na che se wo nsua ade no so wa me tu tinsa na che se wo mpese obesua ade e ko tu me tinsa e ma no so hu e ma e ko ba say ade na me ye mani abresa atam de ma dika ba na pedua abaye me ni santo santo ya the late santo yes onu na ne ye leader yanku ya chikito abi
osofo dazi group no eye opon concert party tinana na mpadu no mo bo band no no omuni concert bia nti opon group no opon kodwoko achi Fred Ade na emano mo keke ka ho no bi kisi ne ekua bonman ne adade no nti omo yes ade no na nana mpadu fa o nti form kwa de no mo ye be 5 pe na no mo yes ayi no tom na ye concert ne ma no opon dress oba opon no so dress oba and what no dress oba ne ho fee so no mo yes ha concert no nti o nana mpadu ye bibi wo National Theatre e ma nana mpadu e na e win king of it nti basa no ne atu ni nana mpadu no onye nana mpadu na ndinde pastor Kwame Ampadu PSK Ampadu and some way what should that throw book at trouble so no now what trend there because me who say bebre wo mu a just say person who about me huni na me so ani no mitime kipu e wo mitirim e na mete woro so da bia me sua ade se mete we enwum a mitime tina ho a tie mu nsam ne nyama ne nyina na me atum tim nti ati kura ayeyi nsam a director for ndema ye na e ketu wa bi This unya mpanyi sembi na so ye dey. Oka. Ena unya book bi susu na etwi a. Na wasua. But ye nkra no omu nsua de. Enti obegina no ka twi bi kra tai. Tantantai. Esa wo hwe mu pa no a wo hwe sini ahodo bebre na e ba bontena bebre no a wotim ze. Twi no mo kan se enye papa. Twi no bebre de enye. Enadie bi na mafo twi ya bi na omode ye. Because yeso nipa na aba no. Ti ho ayi no mbe ya kire. Bi hunu say we obi a wo begina wo na so ache because we are energetic man. Wo ti we say obi bia we bia actions wom. Na wo be hu so obi betwa sini bi. Na yakofa branti bia ye ne sa akokora. Sa se mu weru de. Ya na meka na akoye bombo ato. Me entiada me pete meka watin bibli. So we nkofa because edun no bia e ha adwen. Ha we nim nkofa mra nyina no efiri ye directors no. Omu so nsua de oma bon bebre kakra bi da abia omu bibi se we bibi wonu no omde na ye obi on mad character bi kura ba de cha onim character so eno an se ohwe no a bebo wuro we ma me obon fun obon papa on character no a wo frɛ no oba ye no a wodu ni twa no so wo hwɛ na yi da kura no first eyi a wo de be ma no no e kwan obefa se obeye no no se story no kwa wa twere si a munyansa na season bi ana create addendum na pharmacy any pakrom because any part e wo di wonu mu e different the new story ni mu e ma ne nyense no e so mo hwesa na ma wo nyina sa ne ma ne ba enei se wo de Ghana ye movie etoto eye Nigeria for de ho a edru ba bia wotimi se na ye de no bi tosini pa wo mo ye mistake Nigeria for mo ye mistake bebre fum so bebre e wo mo de ni mu fake wo bebre. But ye directors no a copy from them do no wa bra ye na ne ya ade o ye na ne ya ade ya pagya ye de ne kase eso so akire no wo ma no mu di directors ne chom be directors no bebre a copy stories from Nigeria for no na mo makwaye mo play role e wo movies mu ne ade ya mo nso munya kasa kire bi so enkire directors no na director no me said them tia me tie won sa na me tie film nkura brima be sinde no kure ansuro nipa enam tia no oka the next story one ye dey on freo sanity ya itete na me so frame yo one frame yo emfa me ho esan say adwuma na me ye no me sa wa adwuma foforo wa achi a me sa ye dey eye eno ne adwuma ben oh my ye adwuma che say me ni company kra ye adwuma da but see I kindly apart from say we twesini was an so ye adwuma ben ka me wa adwuma e wo ho eno de me Adam pet me boss wo ba bia me wa adwuma no de e be say wo sim say be ye bia ye bi dabi so me adwuma na me ka ho asem no wo untimi nye sa me ka bibi kakra bi a che the whole Ghana omo ton tea ya ye we so the whole Ghana me na me ye panyiri me ye tea no
me 1967. Wow. My yabis in there. And ne ya me no tia uba kumasi kro from ma ubusa seteda santo ni tea shop no here ye be chew ene wa som Ghana for me na me di e kwan ya fa so ya di kosua kati ho kosua na wa bi jan ya. Wow. Ye ye bi wo na wo de e kwan sani ya di kosua e be kati ho ye be chi kosua ne ya mo chi na chi bom san na mo friend chi bom me ya de ne dada ansan me kwa Abidjan. Me kwa Abidjan ho na me kosua e se omo de chibom omo echi kosua no bebiri kosua so omo ti ansia o kan bo so pafo no ma ka pofo no ma ye no mu di omo sade Simon omo free to yenye no Simon no omo de anwa agu bread mo omo bread no tintin say your friend depend omo e pay mo a no omo de agu no de anwa agu bro no mo twitwa tomatoes ni je na asayere aka ho na akoye it say club sandwich no atase na me ko wiaye na me be kumase ene why are there we say no na ye salai over what one salai e wunya bi nto tete kwache e okufu why are there pa said you dey oku ba Ghana Adom 106.3 FM so na sabri wa sugusu a utie me ne Oboy Siki ene wo studio ha nsem de wo ka bi e kire pa bakosem omo ye enwumwe no this particular song man the obo we konga na no obo ni sa no o ya de sisi a e wa yam free a friend PK Asare otiase but o ya de sisi a o ya de PK Asare the obo drums lawyer Boati ontiase ene se uhwemu a teacher Boati se kura hu ba bi o wompo teacher monte ni dida teacher Boati yeah one na nampedu mienu na to sa anyu we teacher Boati fe na no oba na na ho a omo guso a ona no enyu bia ota ne ne ye wutimi gya bi kura ma ne to teacher Boati sei mi hu ba bi kura nam teacher sa uhwemu pa no a si edi dwuma bi na akohwe se de ahyehyɛ drums na mrantie omo ebo totrobento womo na uhwe omo titifo no income omo nyae na let him say ene nkrofo didi pa we story be crypto we be na nampadu te man no friend 7 brothers omo ni pa 7 na nampadu ni friend ruba mo ena pasi kwa mi ampadu no emu ena senior edi don ko mo beti ni di metini di senior edi don ko ena jodi ena lawyer Boati on na obo drums ena na lawyer Boati no lawyer mo nye lawyer bete di we no ana decide no o dress ya no de ato na nampadu we yehuro ntu na nampadu obi oyehuro we yehuro enti teacher say o she black and white no de true teacher teacher and no free ena we so dress ya o dress it say a lawyer for dress no de coat no de trouser so sa coat no tete no na ebru ni wa wudi o ena the broni we good ena opon chichiku also so na oni nana na tonum not to 10 ena PK Asare nipa 7 ena instruments in omodia edrumre bi no mnya chance omko abruche ba na nampadu atoni instruments oba oso agunu nti obi ansa antwa application bra no o me join group no enu na din titimu ba ya ye konya senior edi donko simple 7 omti wo ho teacher Africana also ten ho no woko no oni PK ni we num lawyer no na tie ho so eni mutiti ya ne jodi de ode ne de kwotena bochi but o sa ba class abeti man abotre asisi ne ba best musician wo Ghana ha sisi de we hu ba bia sisi wo hye beto oguso a o ye adwuma moye empenimfo so ka se praye wo hui wo ka bomu a emu na wo hwe na wo follow trend no from tete no so a bo hu no obi ate band na fe I say we afrim dia na e ba sa de no wo mo mkosua adwuma ne de nka mini problem wo mo obi ti se teacher Boati sei na nampadu fa no no ene one ne to nwom no a nto otie no kama na na ba mu ako ono so edim na na ba mu ako na be da no so ne friend ya wa mu ako esoso na nampadu fa de se ne ba ndi edin ne be da no so sa time no e ma say na na ba mu ako so te ne band o mu na tete band African beat African anyway later na na ba mu ako chi we na ba o se kofi a ono so we call no okosua ika chi kwa me apia
ekɔ no hokosua ya on so tin ne ban the honor kai chi kwa me apia so hokosua de so tiase enti ose kofi ono African heroes ono nana mpedu ho a oni ne bo nwum bebre wukɔ ne we ni mu a nwum bia bebo bia wo mbia no metima kyerɛ sɛ wo mbi eno de etre usua de na ɔkɔ baabi na kwan fa so ogu sa group no eno na ye ebinu mu eya sɛ ye nyina yesi yaken ho bom simple 7 afei de die minute no 7 brothers adane African brothers ono nko afa oni ni nua ruba mo ansa ne ye be wura mu wo mu kyɛ ne ma na mo ha bi ye wo mu kyɛ ne kokom ne ya no mo ton ne ma no mo kyɛ iskado wow eno no ni ne ma no to fira bruche be wo nya chance ko bruche no wono mo nya na ko e be to ne ma ho e de bai na wo good ye di Kenya akonde ma wo mo no the way I twen komo say no nya anka ebenya ne TV version the enwuma ye tie ye teacher Africana yes say ohene ba eni de ne papa ti ase a deep word ohene ba o compose sa anwum no e bra wo nanampedu nti nanampedu nkrofo no ne kobo ano meje osan no fa sata no osan no nyina wo om ne kobo an pike no nyina kan om bo sa anwum no ti tamu a nchichemu baaye no na kote ode sa ohene ba no koto ne na me kwa ngo bi ba mo ode kote ne ban yasia ya se ne wo pasie no ka o baba ti yasia ya o se ni mi ama no pe wasem o mi no to so ma ya se ni na Work and Happiness. Ya bonyom watie dwom but ya yenka City Boys ho asem na o nipa ba ko ameka say Ghana for efili ne nwom pa pe ne nwom pa na me tie nwom no na me hu effect bi yesu normal bi fe ni ade na sa we no u take nkan me a na o better sometimes u better say type of you say so organ buy na yesu ewo mu nene sa organ e bi ni ho because sa ni mani na ne wo mu no bunkolo wo mu nye akwabo na yusu za na manifest ni ada akwabo akura koto gitar bi na odin paddle na yosawo ade wo foma utia so ogba no ende wo ho ende da so ho ha ne wo gitar si be free jima pet gitar si Ghana oko ntem untem na sem nyuma wo boyi ama me wira ho City Boys kwabradofo adofo ya obo nyum sisi e kwabradofo ne yire da fom sisi ya make say ne yire wu eso nam se ono aye mre nti no ono a waye mre no a ne yire no hwe no ne yire ne san ho abewu agya no wotie wate se ne yire wu mate wate bibisa mate eso nke obi a woye ayibia sesi an komba yire ho aye dede wo no ho ate se wontewe ne yire wu da fom sesi a make say enam we ni ti omuntimi nya ho we adufu waye mre enu ni kase mre ho yi ni nkaso si ye ka Ghana ha o sha adwuma na se ajo o sha se atana ampofojeba onu o ye 68 no mo ye mrante enko an o mo te o mo band no but leader ni free PPLMT free na o mo te o mo sa akote o mo koye no City Brothers in the City Boys in the City Brothers no mo tem te e na adofo be leader ona na tunum nti onu de ni ginaye nti ye kan Ghana ha pa wo mo a wo bo banda na wo mo supporters ye ma eye City Boys o mo ka ye kwa ka fufuro di akira eye o mo supporters ma ni di akiri o mo di mreda ade na meka se miye bie no kokko no o mo band mu uyusui me see wo mo band no out City Boys no the whole boys obi aye bi o ti se hwan wa nya enya de a ho beto o mu nyina obi asra aye kokokokoko boys no so e na ya de na wo so aye fashion baaye di na wa nya bi asa wo nya obi asa na kwese de tadie bi so baaye so pinis yiso na bosoro e bosoro no
ni ade no abaku kwa ba ne friend Oxford teacher boatin abo no yumi ono eno na no de bo no de stress ato ne hweniti ketua bi sa na odi asabi Oboy Siki so you unim too much because enyum bia de beto obi a chese utimi yase say old time anko ade Africa ka kuso e de ba yike nom e de ba de odi beto su bia e ho story kakra de esem wo denji na minya ne sa na me promoter me na me high wo mu de wo mu ko mi so nyina me de wo mu chini ya enti leaders a wo ma ba lead enwum e wo Ghana na wo ma nyini na wo ma ya free mu nyina obie ni wa ni story kakra de minyama wodi to ho ye betima kan the whole year ni enwie we free we mu we wu free ha we free ha na e papa ye na ye sei e mutiti ko sei ni nyina mo sa so ndi emripa ni ya heda atoa so ye beto aso because nkomo no so ye de pa anyahwe e wo kan tete dressing na wo so de yusu ni yusu we na de na wo so de o hyewe ana sesi de mo mba ye bia me ye bi akata ba de mo twetwe otu ho ahwan otu fisdan akwai begina ye touch line ene wo ye woluma na ya se ye ketekete ndu ogina wa na ne pen woro de hia se ye hunu ya se mrantia nso so aganta de negu fom ama mo pen woro otu fista obi o broni a no wa be coach under 17 for coach no on obey ya wo gina touch line na ni pieto no ewro ehwa na Ghana fo asase ewro omso atade omso otu fista ya de atuniti tinze wo wodin ewo Ghana ha eye fashion maye so enti ye de bibia bebia omoye enena ya nyi asese ni sa was nkene se akoye Friday si na nka mehwe se watu tu ntuma bi ana se wa me ntuma nyina akra me de ayesi ni ase no mi friend ntuma se mi friend ntuma obi be frem eja obi be frem nana obi be frem we niam edin bebre ena o me be frem me o hwe ho so yie because unyini madidie eni hiame mimi tuwe mi nya aduane ba ko di a minu milo anopa na madidi awia anwumre na manu milo enfeli da for the past 20 years me feli da first in there na me ko trek ni ntine biwa mitimi tutum me rate me fi na for the past 20 years there e bin si do bi oni me nam bi anim say me ba ha ya akura anopa yi mabom milo me bono ha anopa ya bono dwe sa ntimi nya bi kakra dia me koduru fia anwumre enu ni meduane de bia de bachi bia me pe aduane foforo bia me pe spices aduane ti aduane amedie no eye aduane aduane obedie no eye aduane we kasakwa abebuom but bi so atiase me hu se slay queens e wo krum ha pe wasempa o ja o masem o mo to twene ni ade no a wo mo ro mo nti madwa wo mo sa nwo ro hu no mo ro Pamela Beyin no fuka kaka sade na daja to abonten afela so ena no wote yi fufuro bi so a wose wonu hu wasa atam ti mi de mi to omfo sa jimi no wo munyai sa jimi no kwa de wo munyai sa obeyi hu ato abonten na achi obehu nyansa akora bi ba mi che okuma so obetwam sini obaye wose mi pese bi twapo no nam so wa bodam me de bia metuma no se nka metwapo no pono a metwa no me pabro che pono nya Ghana pono o se Ghana so abrofo betoko dabi wo ton say no beto ntika nya pono anka betwa that time no dia wo de me call say no amasesa me sesa e kra say ni we bia mbante afi we na ma yire me ho den 2019 na ma ya tia sesa but afi we na ma ya tia me boda uru sama sesa nka during that time 2018 2017 na pono o famia kwa burcha me yakotwa metwa aka wa ube eye me hobby keke nti mi twa jiska na aye dai eze wani je ho akaza e say na massacre ni sanga sa time no dia e na nka bia kwa bam se twa e de we ya sa wo twa pono a e say yesika kakraka wada ja de da bontin no na momu de mu di kogina ho no mo kope YouTube ska ni ma bia mu ho de atokoyam adai ma bobo da ma na asem mo ye dai mo si mo ye so called hwan slay queen
kwasi akwen no mo ye ni gimi queen mo be chirete pedimpa nenya futupa ne obi ntufo fa papa bi anafa obi mi wa mamia wo mi abeka se papa we yes wo penkran nti bi nyanse ni mtim ba jo open kwa mi ametia na me ye mi hobby na me ye ene mi nti sa bi o masesa o mi say masesa say open me na person oni mi di agro na open futu afrim ho a emma wa bra nipa bebregu a ye di agimisem me ne boys ni hia ye gimi ke kansa mfo epe bia di agro bia epe bia but open me dia na wa ba me che na mi di nkomo na ye de picking kakra bom se nyansa niam bi ye de ba wo ho wo di be two trim because we ase abrabo century owie so ho oba platform so 70s no ne nyuma o de ba platform so o free dem abewure frɛ ho antrum o ba platform no so a enyuma o to o si we ase abrabo de sek bicycle kwantu ubedru baby see a wo sane mframa no de o but obedru baby no ofro be pɔl kura nye dis a tamto okɔ enti nyi wadwen sɛ ebra wo ye we no ya ofɛ no a wo ye we no amanfo oboje osu no ebe kakra bi na be ma bi aba so obe wow ode kwa abusuafo de say dabi we de yempene so enti abrabɔ na ye bɔ no wan hwɛ anim na wadwen sɛ ayade na already a wa yira nkwanta